Pa poštovani gledatelji, pozovimo Mustanga. Da vidim, da čujem imamo li poziva. Halo? Halo! Halo, dobro večer. Ja sam u Jasmin! studiju. Jasmin je. Ja sam u studiju. Dobro večer, Jasmine. Niste, ali Mustang, čujemo. dobro večer, živio Mustang. Jasmin je živio, pa gdje si Otkud nas zove Jasmin? neso, Dobro večer. brate rođeni. Mustanže moj. Moj Dobro slavne. večer, Jasmine. Ma pusto, čekaj, stan, pusti sad Otkud je malo. Jasmin? Ma dobro, smir se malo. Jasmine! Ja bih htio Mustanga pozdravit Pozdravite, slobodno, da. i puno... Jasmine, ma vidiš? Jesam ti rekao da će jednog dana daš me gledat na televiziju? Vidim, Suade, neka si, a baš mi je drago. Kako ženca, Ne tražim Jasmine? ja CD, ništa ne tražim. Samo da te pozdravim, neka si, Jasmine, neka si Jasmine, uspjela. Jasmine, tiš ga dobt poštom, ja znam tvoj podatak, znam tvoju adresu, znam sve, znam. Pozdravi dječicu, pozdravi Suadu, Jasmine, sutra se vidimo. Ne zvao se ja Suad Krašić. Mustang, ja dođem po tebi. Dogovori to, Jasmine, živio mi brate. Jasmine, otkud ste na... Jasmine. Živio Vuk, Mustang. Oprostite gospodine. Da? Da li ste ikada čuli za eminentnog pjevača Mustanga, Suada Krasića? Suad Krasić Mustang. Da, baš taj. Čuo. Sve albume njegove od Zlatne Nanule, od Noninog vrta do ove zadnje, sad svi poludili za njim, ja ga slušao prvi dok ga još niko nije slušao, Mustang. I što Samo kažete, naprijed Mustang. da li je njegov rad... Ma šta će reći, čovjek za narod, čovjek za dušu, zasice u navali svega i svačega još jedini koji vrijedi. Hvala vam Ajde, lijepo, brate. hvala. Jeste još tu? Da, tu sam, naravno. Krešo, da li vi znate radi djelo Suada Krasića Mustanga? Znate li, da li ste čuli? Znam ja, ali znam dobro i radi dijelo recimo Prljavog kazališta i tako, pa... Da, Mislim ali da ima puno da li ste čuli kvalitetnije novu glazbe. posljednju pjesmu Mustang koja je očarala? Pa moram reći isto tako i vjerojatno stanovnike Ivanje Reke i Zagreba. Čuo sam i sigurno Ivanje Reke nije. Navodno je to najizvođenija pjesma, ovo je sad prilika da kažem, najizvođenija pjesma u automobilima. Možda Po najnovijem istraživanju. Ali ne, samo nije sam, dobro. Tako je, ali evo govorimo o automobilima, dakle, mahom mladi... Pa ja vidim vašu namjenu sad Dole, da, ma- provokacije. Znate šta, ali mladi to... Krešo, želite li... Mladi Krešo, obrazovani ljudi to, vjerujte mi, ne slušaju. Krešo, želite li možda Mustangov CD? Iako mi se čini da... Ne hvala, niti da mi se plati ne bi ga uzeo. Dobro, pustimo Niti Krešu, da poželimo CD mu ni laku 100 noć. maraka još. Poželimo mu Ma ja laku sam mu noć, poželio Krešo. laku noć kad ja sam već svoj rekao. Kako se nosite, Suade, kako se nosite s negativnim kritikom? Ja volim svakog čovjeka na ovoj kugli, svako ima pravo na svoj ukus. Nismo ovdje da vrijeđamo, nismo se poslali da se... Da, to spada u sferu Nismo- slobodnog uvjerenja, jel tako, doživljaja. Manje je slobodno uvjerenje, a više sukus. Ne bi se zvao Mustang? Mustang se ne zvao, Mustang je svašta preživio, puno pomogao, puno u životu bio nagrađivan, puno u životu bio, kako bi rekao, nagrđivan, ali to su sfere gdje se, znači gdje imaš normalni ljudi, imaš ljudi dobri, loši, ko svugdje u svijetu, idemo dalje, nije bitno, nek zovu ljudi koji vole, koji ne volu, pa šta zovu? Mustang. Šta zovu? Troše Možemo- telefon, možemo- nek djepci kupi lizaljku, ne znam, Možemo preći na kupcu Mustang. sladoleda, 3 kune nek potroši. No evo, Suade, moramo privoditi. Ma da se jasno, pričamo evo, emisiju prvo kraju. zbog mene, ja sad Recite govorim mi, već još pol jedno, sata, ja čekam. evo posljednje da, pitanje, recite. gdje možemo Mustanga smjestiti u nekakav glazbeni žanr? Kada bi nekom htjeli opisati, kakva je to pjesma, što bi rekli? Koja? Mustang. Da li je to, S albuma Zabranjeno voće. tako je, da li je to Pa gledajte, folk, cijeli da li je taj to album. etno, da li je to pop, da li je to mainstream? Pa to je nekvi mainstream, to je u toj jednoj sferi. Klasiki naginje, neke dionice se čuje da je to Što će školovan čovjek, radio, orkestracije, Dejan Ognjenović, spomenuli smo ga već, da. I čuje se da su tu radili ljudi koji znaju posao, koji znaju muziku i da ne budu.
nisam sklon tome da se govori vamo tamo crno, bijelo, sivo, plavo, smeđe, za mene to ne postoji, za mene to recimo pjesma neka Za dušu, je li tako? Pa za dušu, nemamo vremena, inače bi ja još i objasnio malo dobro. Ja se nadam da ste uživali u društvu našeg današnjeg gosta, gospodina Sueda Krasića Mustanga, koji je svojom posljednjom pjesmom pod naslovom Mustang ostavio, ja sam gotovo siguran, neizbrisiv trag u Hrvatskoj, ali ne samo Hrvatskoj, nego glazbi opće. Pa stoga ću gospodina Sueda Krasića zamoliti na kraju ove emisije da nam specijalno za ovu priliku otpjeva uživo ovu skladbu Mustang, koja je, rekao bi tako, prodrmala narod. Ušla u te sfere narodne i šire i znalaca. Gospodine Suede, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji i eto, plesni podijev je vaš. Hvala vam lijepo što reći, nego drago mi da ste me pozvali, drago mi da sam prisutovao u emisiji. Hvala lijepo, doviđenja, ja sad stvarno se žuram, a izleću pjesmu Mustang, da je najavim pjesma Mustang s mog novog albuma Zabranjeno voće. Znači, kao što smo rekli već na početku emisije, na tragu zlatne nanule, ali recimo možda bliže na Aninom vrtu pjesme po izričaju, a po tom nekom osjećanju ljudskom, bliže zlatnoj nanule. Znači ima svega, poslušajte, nadam se ko ima, ako nema, malo oni koji nemaju sad taj moj kasetu i CD, a koji nisu čuli nek sad poslušaju pa da vide ako se nekom sviđa, pa nek onda znači ima CD-a za kupiti da ne dođe. Lijepo pozdrav, laku noć i uživo. Laku noć. Dotakneš ove usne vrele i noge bi samo kad bi smjele, i noge bi samo kad bi, noge bi samo kad bi